پشتی بداویکردنا موسما گەنم ساڵا 2023 لە کانتۆنا شەهبایê دەستەیە ئابووری دەست بە بەلاوکردنا فاتورەیên گەنم لەسەر جۆتکاران کردن. جۆتکار محەممەد عیسا عەلۆ دیار کرد کو gelek سوود li wan bûye ji ber ku genim bi buhayekî baş ji wan re hatiye kirîn. Her wiha hevserokê desteya aboriyê ya kantona Efrîn û Şehbayê Ehmed Hemdo destnîşan kir ku ev 4 rojin ew pereyê cotkaran belav dikin. Ehmed Hemdo anî ziman ku tevî dorpêça ji aliyê firqeya çaran li dijî kantonê hatiye ferskirin, lê wan her tişt biborînin ji cotkaran re peyda kir û cotkar jî gelekî kêfxweş in. هیرو چاری نام هاتر پری خواب من خبران نامه کوویده انی به تاریخی ده و یک هرم پری خواب من اشتفاتنا پری گیرم بمن میره فدا هوا سعر بدر که زیده دران که دولتها طبعا فدا پره يعني فرقه ضد ضعفا يعني. بدأنا بالتوزيع منذ 4 أيام. ماجی 4 روزان و دست به بلافکردنا پریان لسر جوتکاران کریه. روزانه جی 6 حتی 7 جوتکاری پریان خوردگرن. تفی شرط و مرجن زحمت و دور پیچ کرنا کل دیجی هرمیج آلی فرقه چاران و هاتیه فرس کرن. حتی به پیدا کرنا کیسان جی مگلک زحمتی دیدن. لما هر تشت جوتکاران را پیدا کر و او جی گلکی کیف خوشن و اتصال پیشی آمده هم بهتر به مرا کار بکن. ومتفائلين وسيتعاملون معنا أكثر فأكثر في السنوات القادمة.